अहानबदा मरुओइबा पाव मणिपुरदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्फा इंग लिसिंग अमा चमापन यांखै निपान लौथोकदबनी हाइबा दाबी तौदुना गवर्नर की गेटा थोमजिनख्रे सिक्योरिटी फोर्सेस का चाउना मुनख्रे फार्मेसी दा ड्रग्स योनखिबा लैते बोबी फार्मेसी दा बोम पोकाई हनखिबगी मरम सेंगदोपिरउ हाइरे बीजेपी महिला मोर्चा लमलाई मंडल सिंधुना बीजेपी महिला मोर्चा नोंग्रेन चिंगनुंगखोक ग्राम पंचायत एरिया खक्तगी ओइबा नोंगमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे पोनी टीवी की नुंगथिल के पाव मिनिंग ताबिरेब सिंहबो तराम नोकचरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी अमदी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUY की मसिंग यामलबा थौमी सिंगना ngasi मणिपुर दगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा इंग लिसिंग अमा चमापन यांखै निपान लौथोकदबनी हाइबा दाबी तौदना गवर्नर की गेटा थोमजिनख्रे सिक्योरिटी फोर्सेस का चाउना मुंगनख्रे फार्मेसी दा ड्रग्स योनखिबा लैते ड्रग्स योली हाइजिंदुना हौखिबा नवेंबर 13 वार्निंग ओइना भोम थनमखे सेलगी निमानदा वारोइसिन पुरकपा ngamkhidabagi ngasigi awaba asi mayoknaribra haibagi chamamnaba pokhale haina bobi pharmacy gi proprietor moirangthem bovina phongdokre chatliba tha asigi taramanga gi ayuk pung aniga makhairom taba matamda khurai lamlong kaithel da leiba bobi pharmacy da vom pokai hankhibagi thodok ama मरी लेना फार्मेसी असिगी प्रोप्राइटर मोइरांगथेम बोबीगा पाउमी सिंगा उन्नबगी थौरम अमा ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे मिफम अदुदा बोबीना हाइखे नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर NRFM नि हाइबा मियोई सिंगना चाही असिगी जुन थादा व्हाट्सएप के खुथांगदा लुपा लाख 15 की डिमांड तौरकपा लेखि मसिगी मतुंग हौखिबा नवेंबर 13 खुराई केंद्र की MLA एल सुसिंद्रो की इलेक्शन का मरी लेना यूथ की ओइबा मीटिंग अमा पांगथोखे मीटिंग नुमित असिदा बोम अमा थनमखे बोम असि बोवी फार्मेसी दा ड्रग्स योली हाइबगिदमक थनमबनी हाइरे वोम थनम्बा नुमित अदुदगी फार्मेसी असि मतम खरा थोंग लोंदुना लेखे असिगुम्बा थौदोक असि थोगहनबिगनु थौदोक असिगी मतांगदा चममनबा कया थोखले मरी लेनबा सिंगना खंगहनबिरकु हाइना बोविना अपील तोखे कद्राना अदुसु थोंगद्रे अदुगा ngarang nan khangudana दुकान बोम पोखायरगा मई चाखरा मतुंगदा आइगी दुकान ड्रग योनबगी थादोकपनी हाना हाइना ऐंगोंदा हुजिक मरान पिबिरेबो पुनमकसे आई तसेंगना हाइजरगदी आइगी दुकान योलिबसे ओंली मयामना लाइसेंस पीरगा फार्मेसी अमदा थंबा यारे हाइबा पोतसिंगसे सिनतना अतोबा ड्रग अमते योनबा लेते तसेंगबादा आइगी दुकान सैंपल कलेक्शन लवी अनाबगी मयामगी हिदाक कापी ट्रीटमेंट तवी ड्रिप याली अदुगुमा मयाम पुनमकसे तबनिना हुजिकसे तसेंगना हारगदी आइगी दुकान मनुंगसेदा बेट थारगा ड्रिप याली अफोटपो तवी मयामगी ओइना आई टिटानस कापा खोटपा स्टिच तवा अदना सिंगबा एंटी रेबिस कापियो खोपियो अंगांगी मयाम अमा लाइबो पुनमकसे सिनतना अतोपा हेनबदी अमदा तवजदे मखा चथरपो ओइना ngasichu BJP महिला मोर्चा लमलाई मंडल न सिंधुना BJP महिला मोर्चा नोंग्रेन चिंगनुंगखोक ग्राम पंचायत एरिया खक्तगी ओइबा नोंमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे
Mahila lising amagi matakta tinkiba mifam aduda lamlai AC gi MLA KSI Birensu Sarugyaki Mahakna BJP gi laingak lakpadagi miyamda piriba kanabasing gi matangda sandokna thamke Mahakna makhata na hai miyoi kharana MLA oiraga thabak taude hairiba asi aranbani GP asida sariba community hall semliba lambi asi tinbiriba miyamna khangli ID media dangaude kanagumba social worker ni haizaba kharana hekta hairaga amadi ising tenki ama pusillaga thabak tauba saduna media da Facebook ta utpasi ID pamjade ID thabak tauri ima event singna haibada taudaba kari leiribage haibadu miyamna takpiyo haike Kerala gi Alappuzha district ta ngasi ayuk anganbada BJP gi luchingba ama geng amana mihat thina hatkre Popular Front of India gi political arm oiriba Social Democratic Party of India gi luchingba ama Alappuzha district ta hatkhiba thogdoka ikan kanadana BJP luchingba asi hatkhibani hairi Police ki pau amagi matung inna BJP OBC Morcha State Secretary Advocate Ranjit ba masagi yumda ngasi ayuk Anganbada geng amana attack tauduna hatkibani haire Ranjit asi ikui kuidana pangthokhiba Kerala Assembly election da BJP gi tiketa mirep oikhi haire Maitei singi aruba laifamama oiriba ibudau thangjing koirelai amabi evendau ayang laima anigi mafamda kumsi chahige anau apen changbi Chengba loimon fau katuna irat thongnibagi thoram ngasi moirang thangjing laikonda pangthokre famnaiba loisang famnaibi loisang maibi loisang interim executive committee maiba loisang amasung pena loisang na punna sinduna chathakhiba thoram aduda maiba hanba maibram modhuna phongdokhi madudi ngasi thoram asai haktaktagi chatharakpani mamangaida lai tatetna ningthau oiduna pankhi Tungda migi ningthau fangfam Polen hanbana ningthau oina panba haubadagi ngasi fawba kaidana chatharakpa thoram amani nunggi oiba waroldi awa ana koknanaba chauhonga hongnanaba punsi nungsangnanaba laibak mara tapnanaba sung laibak ningthau punsi nungsangnanaba pangthokpa thoni thoramni haike mi namuk samakpadagi hang phang kumel hanba basi mi oina purna hangone hawan kre ade lairap na chala bothabuk mayam puna bakse audit mi ila da thawar ko matam da ngasi babuda mai na vai tanga sam kai de na chathari ke morang le pangda ai bidok thamni ke thawam se mut puna te a mai ni sing au taw ko lai hak te taw kamni na audit chum mi ya ke chum chathari masigi tawi ba ni ongri logi magun ni Dai kwak kun gini sabung mabung ba asama tu le kwak kun dari pemaya pemai namu te bang pun mak awana pun mak kong na ba ara pun mai ni ai ba kun si nung sang le ba ki utam mana ngasi bakta tadi Thamna pokpi da laiba ibudau thangjing laifamda leptana pangthoktuna lakpa chahigi faucheng manamasing amasung hairang lairang katpagi thoram ngasi thamna pokpi thangjing laikolda pangthokre Ibudau ibendau anigi laifamda mafamda chahigi oiba magi lofam natraga ingkholdagi karakpa fau natraga manamasing adu kattuna lebak chahonga hongnanaba khunjau leichau nanaba punsi nungsang nanaba thaunibagi thauramni haina ibudau thangjing seba mandalgi secretary moirangthem amuthoina phongdokhe Sumana koi siu thagi pangthok sabasi koi na thangre matam dagi thanau pi khongje le ka matam dagi pangthok tuna sahi gi oina koi idau bida sangnau tangba haidana lau lok pagi goirakpa mana masing leisu anu ba tek pakarak ko sing idau da na kasara matungda koi na madu gido pangjaraga sahi gi oina sangnau tangba haina si ko si gasi phobra sahi li sang sina pangthok tuna lai haidana idau thangjing thanau ke saramalo committee ngai kai dagi sendok sak Ngarang Central Agricultural University Kau Imphal na Sekmai Kanto Khulengi Nupi Farmer Kuntra Mangada Yenau Chamri Yenthokre Thauram Maduda Kaugi Deputy Director Extension Education Deepak Nathna Kau Imphal na Paikhatliba Income Generation Program kaya amadi Advanced Agricultural Technique kaya ama marik chumna thamke
लोइनना काउ इम्फाल की सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील कुमार ना पोल्ट्री फार्मिंग की स्कोप लाइना तिना अमदी नबार्ड केवीके केवीआईसी काउना पीरिबा खुदोंचाबा कयागी मतंगदा मियामदा खंगहनखे मणिपुर इनोवेशन सोसाइटी मिस की प्रेसिडेंट टोंगब्रम तेज कुमार ना थौरम अदुदा काउबु तौबिमल खंगबा उत्पगा लोइनना मखाताना लौमी इचिल इनाव पुमनमक्ता गवर्नमेंट की स्कीम सिंग मपुंग फाना फंगहनसी हाइखे काउना लौखटलिबा थौरांग असिगिदमक खुंजा सिंगना अपेनबा ओइरदुना असिगुंबा थौरम असि ममांगदा अमत्ता पांगथोखिद्रे हाइना फोंदोखे पाउगी मरकथना अतेनबा ब्रेक अमा लौमिनसे Tapta Institute of Fusion Music Taiphumgi Makhada Taptagi Sei Khaktada Yumpham Oiba The Voice of Taiphum Hana Mingthonba Singing Talent Hunt 4.0 Lakliba December gi tang kungamari Sogli Singaniga Kungamathoi Irai Numittagi Pangthokpa Hauzaragani Episode 9 Sathagadoriba Fusion Music Competition Asigi Winner amadi first second runner up singda pigadaba khudung sab singdi Free the Isai Semba, Record Changba, Amadi, Tapta Musical Concert ta Rotation Naina, Sarugyahanba, Asina Singmani, Akupamarol Gitamak 93621099942 Natraga 60091663130 da Pau for you. Organized by Tapta Ven Music and Tapta Fan Club. ब्रेक के मतुंग दा तराम नोकचरी मखाताबा पाउ बिजरी इंग्लिशिंग अनि कुनगी मार्च थादगी हौदुना हौजिक फावदा स्टेट असिना मायोंग नरकलिबा कोविड-19 पैंडेमिक की मनुंग दा लाइना असिना मरम ओइदुना लेखिद्रबा मियोय सिंगी लेहौरिबा इमुंगदा लुपा लिसिंग यांखैगी एक्स ग्रेशिया गी सेनफम सिंग पीरगनी हाइना मणिपुर गवर्नमेंट की डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट गी डायरेक्टर जियोल जी हाउकिबना ऑफिशियल ओइबा चेरोल अमा थोक्तुना डिस्ट्रिक्ट पुमनमक की डेप्यूटी कमिश्नर दा खंगहनख्रे लोइनना करिगुंबा डेथ सर्टिफिकेट की मतंगदा लेखिद्रबा सिंगी इमुंगना खुदोंग चादबा मायोंग नरकलगदी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नत्रगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी अममम सेमगनिशो हाइरी एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग्स इंग्लिशिंग अनि कुनमाथोय कुनिथोयदा यूनाको स्कूल ना मणिपुर की अमसुंग इम्फाल की नंबर 1 रैंक को एजुकेशनल डे स्कूल ओइरे दिसंबर की तांग 13 तगी हौदुना नुमित निनी चुपना हरियाणा की गुरगांव दा लैबा लीला एम्बियंस गुरगांव होटल एंड रेसिडेंस दा पांगथोकपा एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड इंग्लिशिंग अनि कुनमाथोय कुनिथोय येंथोकपगे थौरमदा अवार्ड असी यूनाको स्कूल की प्रिंसिपल पे सुरचंद्रदा लौखे मसीगुंबा यामना अरुबा मनुंग हुन्ना चथदुना पीबा रैंकिंग दा यूनाको स्कूल ना पॉइंट लिसिंग अमगा चंगा गे मनुंग दा पॉइंट लिसिंग अमगा कुनमंगा फंगदुना मणिपुर की नंबर 1 अमसुंग इम्फाल की नंबर 1 तारखिबने हाइरे हौखिबा तांग 13 दगी हौदुना नुमित मापलनी चुपना चथरकपा लौमी सिनमी सिंगी निंगथम मरु मरांग येंथोकपगे थौराम अमा हियांगथांग हैबोक महादेव मंदिर दा पोइनु चाकलेन फमिनदुना लोइसनख्रे लोइसनबगी थौराम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट अमसुंग मीडिया इंचार्ज एम दिनेश्वर ना कोविड-19 पैंडेमिक ना मरम ओइदुना वानरबा सेंथोक वालबा लौमी सिंगमी सिंगबु पुकनिंग थौगटपगा लोइनना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट अमदी अतै मरु ओइबा मियोय कयाना कोऑपरेशन पिबिरकपबु तौबिमल खंगबा उठखे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लौमी सिंगमी सिंगी सेंथोक लंबी लहननबा पिथरकलेबा स्कीम कया असि मणिपुर लेंगाक नसु अहेनबा मिटेंग चंगबिदुना वातपादबा मिपाल तांगदबा इरमदम अमा ओहेननबा होनबदा थौदांग लौबियु हाइनसु फोंदोखे मंगासुबा इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप इंग्लिशिंग अनि कुनमाथोयगा सरुक यारुबा पाखंगबा ताइक्वांडो एकेडमी की सनरोय सिंह सगोलबन थिंगोम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा ओकपगे थौरम अमा पांगथोखरे थौरम अदुदा वार्ड नंबर 10 आईएमसी की कॉर्पोरेटर एस टिकेन सिंह
YWC की President T Ibochauba Singh, Community Hall Management Committee की President K Tombi Singh amadi YWC की Secretary TH Brozen Singh na Mingjat Purakraba Sanaroi Singda Achamba Khudol Piduna Pugning Thawgatki. Ngasi Imphal da Phongba Pauche Singhi Maruiba Paukhara Yengminasi. Sangai Express Mathang Chahi Horapada COVID ki third wave laklaba yari. Mi tara taruk positive oiraga mapan fagat ki ani siki. ADC bill gi kaukiba chingi ban santi oina loisinkre. Health education da midyeng changlagani. Pokna firm Health for all gi makhada yumthong khuding da ana layeng gi khudong chaba phanghan bangamle. CM COVID-19 as Gracia P naba guideline thokre certificate pairabadi listing yankhai pigani. Chatliba tha asida action plan finalize toduna center da tha naba honari Rizakumar. Khanabada sokiba nupa ama sire taruk fare. Sanalaibak Manipur poni policy fail oire. COVID na sikraba singidamak listing yankhai pinaba notice thokre. Yunako school Manipur gi khwaidagi faba school oire. Huyen lampao Tha Khudingi Chief Minister Sinaba Honakiba Du Kaudri Biren. COVID na laikhidraba singi imungda lupa lising yankhai gi ex gracier piragani. Disqualification case BJP da Chongsan Kraba MLA ahum gi proceeding January nipan da pangthoklagani. Aroibada Maroiba Pau Amukhana. Manipur dagi Armed Forces Special Powers Act Afaspa Englising Ama Chamapan Yankai Nipan Loktokadabani Haiba Dabi Tauduna Governor Gi Geta Thomson Kre Security Forces Ka Chauna Munakre. Pharmacy da drugs yon kivalaite Bovi Pharmacy da Vom Pokai Hankibage Maram Sengdok Piragu Haire. Amadi BJP Mahila Mocha Lamlai Mandal na Sinduna BJP Mahila Mocha Nongreng Chingnung Khok Gram Panchayat Area Khaktagi Oiba Nongmagi Oiba Political Conference ama pangthokre. Poni TV ki Nungthil gi pau mining da bire pasingbo kainanaba yathang nizari.